uTshabile uboshwe ngesonto eledlule emva kophenyo olunzulu lwamaHawks kanye namaphoyisa. Uzukisa Tshabile, 38, appeared at the Athlone Magistrates Court today, charged with the murder of Loyiso Mabandla, as well as plus minus 17 attempted charges of murder. Ngesikhathi kuqhubeka leli icala, kuvela ukuthi uTshabile wayethengiwe ukuba bulale uMabandla. Njengoba sesivile court, ukhona umuntu ohlele phansi wadecide wagqiba into ba uLoyiso makabulawe. Siyamfuna lo muntu, sifuna umbona naye apha. uMabandla wadutshulwa wabulawa ngoyaba lwezinhlamvu ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa eFilipi. Asothukanga kuba siyamazi sonke uLoyiso uMzantsi yamazi ebeke ngivuka ibambe uyazilwela nangokwapha khoya kalogwala ufe njengebhele lo muntu umbuleleyo uzayifumana into yomlindeleyo nabe besebenza naye uThixo ukhona. Leli cala lihlahlele umhlazi isithupha kuLwezi.